Dino ko wicayeho. Yego ndashonje. Ngenge nyanja ari umuntu yari yamaye ijana ngende kugurira igitumba kubatse. Claudine! Kono! Ngabona muntu ngamboneye tsinga. Anogeze. Yambaye ikazira bo. Sawa. Neza. Ndashonje mabuja. Urashonje? Basi nakwicarira mu rugo. Ubikoze ko Imana yaguhezagiye. Yo, tugende naho hafi nje gufungura. Iyo. Kunda gufata. Kode. Karibu. Kuche hasi. Karibu kunebe chakula. Nyene mawe. Ego. Tujye mu nzu rero dufungure barajya gutegurira ku meza si hama rero sibyo karibu mu rugo wifate nyine nk'ukuri muhira mu bavyeyi nzokubera mama nzogerageza ko nshoboye sibyo Mabuja nukuri yakoze Imana umugisha kwe senza abantu bameze nk'amako mukiriho kwisi kwe Imana iguhe umugisha. Haguruka rero nabo tuje gufungura Nukuri yakoze Imana. yego we nawe tumaranye iminsi hari ibintu bimwe bimwe utarambwira urazi ko nagusanze uryamye ahantu mw'ibarabara tukaba tutari bwari umwanya mwiza wo kuyaga rero burya nashaka nk'umuntu tubana ndakeneye kumenya ikibazo wari ufise nzi ko nico nafashe Undi sinashaka kubyibuka kandi ariko uko ari Mabuja nabonye ufise umutima mwiza. Wabikubwira nta kibazo. Ariko nibuka nicyo nibagiye. Mabuja ubuzima bwanje ni burebure cyane. Kandi bwari bugoye. Mumba twebwe turi abana babiri. Jewe na musaza wanje. Ariko umusaza wanjye sinzi yageze sinzi ko yapfuye sinzi ko ariho nta na kimwe nzi. Twebwe twarabayeho ntitufise aho turyama n'icyo dufungura
ivyo bisaba ko tuzi no kurondera ubuzima natwe nk'ubuje naho tuvuka sindanahibuka narahibagiwe wamuvuye kiri mutoya tukiri bato cyane urumva ntitwari bwanamenyere iyo ntara urumva twari abo ngaho nyene rero naho nkora barakubutana baranyirukana bambwiye ko navera ushobora kumpemba icyo bisaba nkajya konja hajya abasanze nibarabara ko naho nari mfise gusaza baraherutse amakuru yiwe gusa kuri sinzi ubuzima bwiwe sindanamuheruka wihangane cyane sibyo ku isi niko bimera kubabara ibigeragezo ibibazo twese duhura nabyo sibyo ariko Imana iradukomeza ikadushoboza tukabicamo sibyo wihangane rero cyane nanje nukumva no gusaba sibyo ana turamaze kumenyerana ndashaka nako muri no rugo n'abana bahari ngo uzobwire ngo bakora kufuruka usanga utaramenyera utariyakira neza sibyo rero ndashaka moya nzuba ndi ku kazi canke natembereye uzokwa muri ngaha umbere nyene ijisho ryanje ibintu byose ubirabe neza ku murongo n'ivyawe sibyo Inabuja nukuri Imana igumugisha nje ndakwemereye neza kuzusanga buri kintu cyawe cyose kiri ku murongo mu rugo nta kintu na kimwe nzonona ndabikwemereye Lolo. Chérie. Mama, Yego. Shara tuvugane gato. Mama chérie. Impamvu ndaguhamagaye. Jewe nagiye po muri dushe gatoyi. Inonzo hari umukobwa twayihuriyemo sinzi mbona avuye muri dushe ujya mukobwa yaje gute kutigeze umbara ko mu nzu hari undi muntu burya rero nyitanze nanze ko nza kubikubwira ubwira ko tutarana telefone oya byarangoye kandi banzi kuri stress n'akazi sinacu ndakuzana ibintu ubwo by'abakobwa nyine rero ujya mukobwa namusanze ahantu aryamye mu byatsi mu byondo hano habi arya yego ndavuga ati umukobwa akwiye gufashwa ndamwegera ndamuramutsa ndamubaza ikibazo afise cambia ko afise ikibazo nyine ashonje ndambwira ati ashonje dutahe muhira kandi ndamugaburira ndamwakira hama ndamubwira ati wisanzure ko udafise aho uba urabaye ngaho rero ryari niho twicaranye ndamubaza ikibazo yagize arambwira nifuvyi arambwira ko namusaza we yari asigaranye atazi nyagereye batanatorana ko none n'agatelefone afise banacara umuntu nyine bigoye ndabona ko ari umuntu wo gufashwa ndavuga ati je ndabizi ko n'umugabo atazobinyanira kuko urazi natwe twarafashijwe nitwara gufasha umuntu tubona ko bikenewe rero ndamwicarika ngaha ndavuga ati reka ndamufasha nanzi ko uranyitanze nanzi ko umwana n'umwe yanza kubikubwira utaranabimbaza sinanzi ko namubonye ariko chérie uribuka ko abatekamitwe bikigiye babaye benshi ngo usanga ari nimfuvye n'umuntu yibabariye yigoriye bunyene wo gufashwa n'ukuri urarabe neza gusa byaniye amakembo nta niyumvire ndavuga twagonganiye muri koridoro ukengiye muri dushe numva biransize niko kuba tubiyageho numva ko ntiyajemo ariko ntirusanzwe uraza abashyitsi utambariye ntuzongere gukora iryo kosa kandi wibuke ko dukeneye umukozi okay ariko ugerageze umwiteho umuyagishe umenye buri kimwe cyose kuko hari abakobwa nk'aba bibirara bananirana mu miryango usanga aradukwegeye nanje ijisho riri kuri we niko ndibinye ngo ndamwiga buhoro buhoro umva sinamucira urubanza narabona ivyiwe okay sawa je nicyo nakubwira ndabona byiza ko kwigira ugasarura udukorwa twawe rurimo
Hama ndaba mushire ku meza ndashonje sinzi nibi murahisha nibyo nako ndategura nibyo narindimo. Okay ndaba mushire ku meza arongera mu bitire gato ngende mfunze ubwo nahinze kwangura kwaye meze neza mu nda tu ni hari kibazo sawa kanabura uyaranje miti zikwire waje gushaka kumeza washitse ku meza ana kumugabiriwe ngaha ntagire ikosa ukora rero ngo afashwa neza nta kibazo mahuje ndabikora neza n'ukuri sawa uyaranje kazi keza mama susa neza Benko wana Sebo. Salon Sawa. kazi wamenyere Namenyereye akahe bitenge wambaye ko ufise ubwoba Okay bon ntabwo nzokwama ariko nkwita mukobwa bakwita nde nitwa Claudine Claudine Okay Claudine Bon sorry Claudine dafite mushikanje bita Claudine niyo mpamvu uri nkanze iryo zina Hama shamba berewe murakoze umwana mwiza vrema murakoze baba izina nukusa birajanye murakoze ingo kati nkubwira uretse ufite izina ryiza cyane murakoze waberewe murakoze kume ngurantinya sinakutinya usahenda kuba ko ari boss wanje Okay eko ashobora kwimbira ko ndi nka musaza wawe isanye sanzurona na kimwe ngo nkubwira uratinya ikintu sije nkwaye karibu ego ko ntabwo kure yawe ko mfise mushikanje musa kandi mwitiranwa byiza uri boss wa ndabyumva nyine ko kugira ufise uko boss kutishimye ndakubahaga wowe uri boss wanje ndabyumva ari kugerageza kunyisanzura tuye turayaga ikibazo hano ndafise indwi zibiri none uzakwama ntinya gutyo boss wanje ntegezo kubaha Okay Claudine nta kibazo turafitanye umwanya muremure Claudine nta kibazo turafitanye umwanya muremure tuzogerageza kuyaga ariko gerageza bisanzure nkaho umenga aha ni iwanyu ntukantiye si sawa Okay ngabandanye akazi kawe Okay murakoze sawa
sawa. Sawa. Bishimisha. Ariko karibu. Ego. Ngahuna. Ego. Urabikoze basha. Yego. Karibu. Kandi ndabona wasiri neza cyane rwose. Murakoze. Okay, none se ndagutesha akazi n'ahantu. Aje tuganire gatoya. Nakimwe. Okay. Karibu. Sawa. Rero ko dini kadogara ngaha anye ko nandi ko ndihuta. Nta kibazo. Numviriza. Ndakumva. Maze kubwira kenshi nkukunda. Ariko wowe wica amatwi. Umva gesta kuba nkunda ni bo ariko naragerageje kubwira kuri telefone uko ibintu bimeze byo muri runo rugo ubuzima bwawe murabuzi. Boss wanje arancunga kugeza ku kanyuma. None kandi akubaza. Claudine nawe shama mu mutwe wiyumvira. Uri umwana w'icunga. Ureke iki? Mbose afise umugore wiwe wisezerano. Waza kuviramo iki? Jene umusore turashaka kubana ariko ujya nta kintu na kimwe ashaka kuviramo. Kandi abana b'abakobwa no kumuhenda. Nyumvira ndagukunda. Kandi ndagufitiye umugambi mwiza. Claudine. Wiyumvire neza. Please, nyemerera. Nibikunda ubwo ndagusabye usohoke kubera boss nagusange ngaho ndabigusabye. Claudine uzokwicuza. Ndanaje ndakubwira. Ndazuzomenya ukuri. Kandi ukuri ndo wakumenya kuzokubabaza. Kurusha kwangira mu mwanje. Gusa kimwe sogenda gukunda gukunda. Yenda ahubwo fata usohoke nivuga boss nagusange ngaho neza ibibazo. We mukobwa. We mukobwa. Claudine. Oui boss. Bite. Mabuja yaje. Naraza. Araje. Mabuja naraza. Oya. Aya masaha namutanze. Ngira byamugoye ku kazi sindabona. Okay. Hama. Reka twicara tuvugane. Claudine. Kumeze uko. Nanakinye boss. Nubu nuramenyera. Naramenye. Narakubwiye isanzure Claudine. Waberewe wambaye akantu kamwe fresh. Gute no? Sawa. Inabi. Ako Claudine. Nurwankunya nka cyane kuki mufata nk'umenga. Ndashaka kwisanzura ko ugagerageza kunja kure n'ibiki. Nambo ndakwanga boss nuko nkawe boss. Nta bya boss. Je turi kumwe turi babiri ibyo boss sindabishaka. Bashaka tuganire nk'inshuti yanjye hafi. Si sawa. Ibintu byo boss sindabikunda vraiment. Hama ndarushe kandi cyane sibyo. Ndona ndi mu cyumba waraho. Ndi wazafu haruguru. Haruguru. Okay, ndabira basi umindira amashuka ndazi kuba tarashika. Ko ari gena giye mu nyuma aracyameze nkuko amashuka nayasize hama. Njyame. Rabo nsasire mu cyumba basabukoze. Umwana mwiza.
Ushaka? Ndushe. Shit. Ntuca koga? Nta sanzaye. Oh, reka ko. Abakuru tujya muri dushe. Ariko wacu usinziriramo nk'ubu. Tugenda muri dushe hasi, sawa? Ariko neza ko byagenze neza. Umeze fresh. Byuka no. Kubyuka. Ndakubyuka. Urabona mbikira. Ndakubyuka. Warushye? Tugende koga. Tugenda wabwitira itaramfata kose. Nese wari utanga ibiryo mu cyumba. Ndarushe n'umunsi nagize akazi kenshi. Mbona ku meza wapi? Sinafunguye none ndasubira gufungura. Urasubira gufungura? Bijya ntibyari bihagije. Urasubira gufungura? Ibyo ushaka? Tujye koga rero. Reka twoge iwacu. Benda kwazi. Ujya mukobwa ntabwo namubonye yaryamye. Kujya n'umwana watoye kandi ugomba kwigisha buri kimwe kugira be nk'uba mu dutereye inda cyangwa kagira ikindi kibazo. Sura yagisha. Sibyo? Numvise iyo tujya koga amazi kandi n'umukozi. Nzomuvugisha ejo mu gitondo basi. Ubu numvise nuko ndarusha. Ko ibyo byabamenya amakuru yiwe. Erega umukozi nubwo ari umukozi aba ari nk'umwana Teresa kandi azi ko amutewe nk'umwana ureze. Numva n'itiro tujya koga abana kandi nabo bakoze. Okay. Sawa. Usomene mwize neza wowe uracyafite abanyamanga byari byaheze ko. Yaniriwe ndusha. Claudine. Inabuja. Sawa. Urakomeye. Kumenya urabona. Meze neza. Meze neza nta na kimwe.
gatigari none sibyo cyane cyambo baramunda ingano nireka mabuja nawe hari bere parento kubwira kemuke ikibazo cyo gukora inda uti uvuze gute vuga cyane no kwanza nje nashaka yuko inda tuyikora amakuru aho nta mabuja azomenya yuko afise inda zozana ikibazo icyo ukuntu icyo cyumviro gikwiye reka nibyumviro bigahita by'abana ninde wakubwiye gukuramo iyo nda nta n'umwe nibyo niyumvire uko mabuja agiye kwimwa nawe azanyuruka nandusha nje hehe umviriza Claudine ibyabaye byarabaye cyashitse byarashitse nta kwicuza guhari ubu cyegenye none ukira hari ikibazo kiravuka mu rugo hamwe iyo yaramenye ikibazo kiri mu nda azobimenya kubera urazi ko inda itera iki imbere inda ntabwo izi inyegezo ariko njye ndumva ikijyanye no kuvuga gukuramo inda nta mpamvu ko wamubimbwira bikura mu muti ariko umwana kure urabona mabuja niwe yazanye ngaha kandi yankuye ahantu habi cyane hano nari nihebuye sinari siyonja nari nishwe n'inzara aramfasha aranzana ngaha none bagiye kumva yuko natwaye inda yiwave nzoca njahe azobyifata mu gute bizogenda gute mva ko nzoca asubira muri bwa buzima bubi kandi umviriza je ntabwo mbuzi icyo gutunga umwana uwo mwana ni umumarayika ntabwo tuzi ko nagiye mu iyo nda nta buhinga twakoresheje urazi ko abantu baba baravuze abantu benshi ndagusabye iyo nda ntugerageze kwikuramo wibuka ko ndi boss mu rugo wibuka ko ndi nyene ngaha ahari wanje genzo amenye ko nzobikimura ntabwo ndi umwana urya nta ntegeka ndamutegeka naraba nabe ntabwo azosohoka gusa mwubahane nta kintu ngusabye mwubahe akubahe kugira ibya bisanzwe gerageza gukora uturimo duto nzogerageza kumubwira ko ugwaye utameze neza ariko nawe bandanye umwubaha si sawa kumengura Danny hari ikibazo nta kibazo ufite ariko narishaka kubwira ikintu kimwe mbwira kumva be kugira ngo numve nanje ko mfite ibyishimo kugira ngo numve meze neza nashaka urabe parasera wanyandika canke muziga nzu zawe z'abapangaye kuko iyi nzu sinakubwira unyandike kuko iyi nzu ibanamo n'umugore wawe ku buryo nubwo ejo canke hirya ejo ninavyara umwana azogira aho ahagaze sibyo none mbiriza sheri kandi usabye neza cyane uri umukobwa urafise ubwenge uko biri kose uriyumvira cyane icyo nacyumvira ko mbere yuko twicara ngo tubivugane ntugire ikibazo umwana wanje azobaho neza kandi mu kwezi kumwe ndakora buri kimwe kugira ubone ko naho naba ntakiri ku isi atigeze kubaho neza sorry sheri merci ndakufitiye surprise idasanzwe ndakubwira waho bigeze ahageze ahantu nyine biryoshe kandi birenze ndakubwira uzi ko uriya rugabo urwanyanditse ko parasera ziriya parasera ziwiwe nazigeni z'abapangaye hari inyuma hariya haruguru ziri ku gatoki wanje kumva iki numbwira dawe cyane gose kumubona gutuka kuri telefone ashaka no kumuvamira ko cyahindura bivuga uwa ninde muko muravuga musanga ibintu birapfuye ariko arabisinye byose biri ku gatuka tukebuke mbese beroshe wakoze ikintu c'umuntu w'umugabo basi ndakubwira urifuza nico kintu ca mbere nyawe cyo kinjoye mu buzima bwanje
Ibyishimo ni ukuvuga ubu unye kuri duke na resanze ofisi nitwongereza kw'ivyo unye ofisi tuzabaho ubuzima bwiza cyane gusa cimva kinje mu mutwe niwo mwanya kugira ngo tuve ngahantu wowe uze tugende tubana witegure hamwe tumucike nta kibazo kandi mfise ikindi kintu ushaka kubwira sinzi uko ucakira rero urabona uriya mugabo nubwo yankoreye ibintu byose ibyo byose ndakubwiye nubwo yabinkoreye uzi ko yantajije inda what mfise inda y'amezi 3 uze what do you say sheri nawe kwiyindutse ufise inda mfise inda y'amezi 3 kwiyindutse none sheri oya nariko ndiyumvira gato nko gusa naco bitwaye wow umwana wawe jewe umwana nzomurera umwana wawe ni wanje yego yaragize ibyo agira ariko gusa so mufise ngaha mu nda ndishimye yego tukuri mba amahoro gusa kimwe tukiri mu maguru masha kugira ngo n'imitungo yose ahubwo bishobotse tawe muri wawe kwisuka ukibona biraje mara gusanze ngaho usanga ari bicere ingorane usanze ngaho bicaye ibindi bintu ahubwo wewe turabona ku mugoroba kuri telefone warametse ibituza bisinziriza abashaka amatiro umunara ngo habona urapfukama rero uramupfukamiye urabona ko wataca umazi wewe wibonye wasugumye isuso wasugumye isuko utanguye kumpangara urikana ukuye wewe mu byatsi mu byondo ahantu hanuka hashishe ndamubwira Claudine wo mu mujyi nyine umva ubu ntabwo ndi umukozi mu rugo uzi icyo umaze ngaha mu rugo rwawe sheri nturakura umugore wawe ushaka kumutegura n'ibyo kugira ngo tumenye ariko horo inyuma y'ibyiza byose nagukoreye
yumvira impuhwe basi ibi nivyo yumviriye kunkorera tuba mu mabuja abiri mu rugo dusangira umugabo inyuma yo kugufasha nyuma yo kugukura hariya hantu undirira ngo uri imfuvyi ngo uri iki aho nta n'isoni nta no kwiyumvira ati basi mu bintu byose yankoreye ndamwiture n'ineza basi y'umunsi n'umwe naho bavuga ko ineza yitura inabi babisi Biravuze ikintu kimwe ejo mu kwiyumvira umviriza mu kwiyumvira ibyabaye gusa je kosa ni wanje muravuze mbabarira basi je ndagusaba ikigongo kakivuye ku mutima muravuze nanje ibintu ko bya Claudine na Claude mama we sheri mararongoye ndabona wakwibasha wakwisoneye musubire kunkoza kutonoke n'undi munsi nazo nari nabironze umugabo ndako umugabo w'igiki mbabarira uri basi gipfuca umugabo nakizo ko bimarira ndabasigiye urugo muzorubemo muruvyaremo imana izibahita kubahaza n'uyundi munsi ndusubire sheri ndakubujije Hari iby'abagabo gashapu aribo baja kuri kesi kandi nkabandanye umugore w'abandisha Claude aramicana muhira n'inkorero wapi kwera amakuru nayo nabishasha mbona utagasi umeze neza Claude ntabwo atagira ibyo buhoro buhoro gute ni buhoro nyene ni ibintu ariko bimeze soma kudasoma ngo ibintu bimeze neza ushatse kuvuga iki mbwira ayo makuru numve kuko je maze iminsi nyinshi ntamenye ibyo muntu muhiri wanyu na Claude sindamona no nakorera ruguru sinzi ngo bimeze gute ubwo mbwiriza umuntu burya rero ikibazo nyamukuru gihari umugabo yananiye pe burya rero byananiye pe kubaka sinzi ko umuntu aherutse kuganira ngo akubwiye ko nakiri no mu rugo ntukiri muhira ntukibana na Claude warananiye ndatekera ndagenda oya ubwo ivyo ni bishasha numvise aha simfise naho nca numva ko umugabo namufatanye umukozi rero n'umukozi sinzi naho n'ukuntu nabikubwira neza kuvyumva bibaze umukozi umubosi ashaka kuva muri shambi akavyuka akagenda mu gikoni akaja gufasha umukozi guteka kandi undura nyine maze kuvyikeka mbona umukozi atanguye kuza yumvise umuhisha w'ibifungurwa atangwa kuvomisa ndavuga ibintu nibiki ndamwikeka mugabo sinishiramo ko yoba ari umugabo wanje yo kubahutsa ivyo bintu kimwe ndatasha mu rugo nko bisanzwe sanze umwe araryamye undi ari hejuru mu ntebe barasinziriye ivyo bintu mbwiye ntibiba Claude nyene nzi akubahuka akagendana n'umukozi yego na Claude araje kwarangaye ariko amaso akunda ntabona neza arubahuka acamo umugore asa neza nka wewe canke ishanda agasuzuguro canke ndakubaze madamu canke we ntiwamufata neza usigiye umufata nabi riga abagabo bameze nk'abana abagabo bashaka umuntu agomba gufata neza akanya kose izina ry'Imana ngakubesha Claude ujye ubona nako nakoze naco namukoreye avuye ruguru nako azarusha nako nagira amakakuburaza mu ibasi ndamwita ndiko mwana ugira uburuhenda yako bwo namuheramo wamushurije utuzi mugira mama massage agashimwe mayi uyaya wo mu rugo
sha birababaje gusa reka nzomurondere Claude uvugane numva ivyo ari byo kuko hajya ururimi rw'umwiruka mayera nawe numva ivyo avuga ko ari gusanga uri kumubeshera ndabimenye numve ko ari byo numve ko banajyamanye n'uwo mukozi numve ko yamuteye inda ndabimenye kandi gusanga umubeshera ugasanga warikanze gusa mugataca mwahebura mwaturugo nasinyi shanze umurondera soma gafana ndumva nyatari sinarinzi kuri muri ibyo bibazo wapi Claude igitune ndagutuma ko ngaha muhira sikindi nagira tuganire umbwire muhira bimeze gute byifashe gute muhira ni sawa ubuzima ni sawa jewe biravye mu rugo ni sawa byari bimeze neza gusa nuko bazi mu ngo nta byama bimeze fresh bazi ko mba nibire ruguru cyo mu Rwanda bimenya cyane ko cyo mbajije mperutse kuza muhiri wanyu atanumwe ahari ndasanga ujya mukobwa nashaka ndakubaza ujya mukobwa wewe uba waramenye ivyiwe neza ubu muzi uwo ari we yabo umukozi madame muzanye bumva kubera ntaba mu rugo nta mwanya ndafata kuyaga n'abihagije mu buntu kubusa nyine nk'umukozi kandi akora neza nta bindi we nta migenderanire mufitanye nawe anakora gatoya Claude oya no kuri ntabwo uraraba neza rero ikintu nashaka kubaza we warigeze kuba urondera mushiki wawe yitwa Claudine wabaramubonye wapi imyaka ibaye hafi bene igirwa 12 none nk'ubu usanze Claudine warondeye kuva kera rujya abi wawe uvyise ufata mu gute mbare cyatu mpamagara ibyo bihuriye he Claudine ndamuzi nubwo biri uko nubwo yagiye akiri mutwatandukanye akiri mutoyi Claudine ntabwo ari ibyo byabije gute umukozi madame hamagaye akaza guha akazi ni Claudine mushikanje kimwe no kubwira cyo generage turayaga nawe hama mbona nawe umufashe neza mu byukuri nari isanzwe nibaza yuko wamaze kumenya ko ari mushiki wawe warose ariko icaje kuntangaza naje kumenya yuko usigaye uryamana nawe kandi ujya niwe Claudine muvukana cyane cyane n'umukozi ujya mukobwa naragenda muperereza neza ndamubaza uwo ari we yambwiye neza niwe ni wa wundi Claudine warondeye imyaka yose namubajije ubuzima bwiye bw'akahise ambwira kuvuka nibiki ambwira wavukana sanga niwe rero jewe natse kwikubwira ko nabonye umufata neza nibajije yuko umwe warondera wamurose ariko gituma uri kuramufata neza sinashatse kwirirwa ndabyinjiramo ariko ikintu cambabaje namaze kumenya yo kujyamana nawe urambaye ibara je Claudine na Claude nabimenye kuri nakumenye ibaze wewe umugabo wawe n'ubwano uzuzura cha hehe bumvise uryamana na Claudine umuntu muvindimwe nase kubikubwira ko nabonye mumufata neza ntibaze ko wamaze kumenya ko hari kumusangiye amaraso ari mushiki wawe narize ko wamaze kumumenya cyo cyuma nabone umufata neza n'ibiki ndavyihoze kumbe na maraso ya breka gatoya we mwarayaze akubwira ko ndi musaza iriko nawe ubwiwe ntabyo yarazi ahubwo yambwiye yava ingene ambwira ubuzima bwe bw'akahise sanga muravukana none mugabo nk'umugabo wawe n'ubwano uraca hehe wararyamanye na mushika Claudine umviriza kureka rero gukura ko n'umuziro nibiki habaye umviriza Claudine ibyo urimo nibyo ndimo
ntibishoboka ibyo nakunda nibiki kandi Claudine akora koza amahano Claudine je nitwa Claude niyo mazina yanjye nyakuri sa Claude nitwa Claude oya Claude yarapfuye wewe Claude mama wanje no mama wawe hano haje umushyitsi ambwira amajambo turayaga kumbaza ambwira buri kimwe ndamwiganira tuza ko kugerako yambwiye byinshi birancanga bangombwa ko ndondera karanga muntu yawe papa wawe ni papa wanje gusa sinshaka mbiriza ngo ngongwira iki kintu nkubwiye giherera hagati yabo nanje naho bizoshikana madama akagaruka ngaho ntuzonacira no hasi urumva ntabwo amakosa ari ayacu nta nubwo twashinja ababyeyi ahubwo twashinja ushobora kumbwira yuko ari Claude musaza wanje mama umwe papa umwe hari byinshi no kwibutsa kandi ugasanga ko ndi Claude ariko gusa icyo nagusaba ukomere sibyo ntiturenganye n'ababyeyi umviriza reka gushavura sibyo ikosa ntabwo ari ryawe icyo ngusezeranye ni uko ngiye kukubera umubyeyi wa kabiri canke wumva wifuza uzahindura buri kimwe mu buzima bwawe irya nzu nakwanditseho ntayo nzokwaka n'irya pariseri ahubwo mfasha kuntu sibyo sheri mfasha kuntu madame yagaruka mu rugo gusa ibijyanye n'iyo ndutwite kura mu mutwe kandi umfashije umbere umwana mwiza tuyikuremo kuko uwo mwana nta kuntu twabona ntako twabisigura mu muryango aha nabuze amahoro nabuze nshira nawe mira maze iminsi umaze iminsi 3 ubona ntavuga nta gishiki na gisaza bibyarana uwo mwana ntiyobaho kandi umbabarire kubikubwira hamangira ko ndashaka gute mugende uyage na madame ariko nawe ukoresha ubwenge ntamenye buri kimwe gusa umusaye imbabazi si sawa Agenda gukomera byo munzo bikora iyo nza kumenya yuko uri musaza wanjye byose simba narabikoze ibyo ntabwo byari bikwiye kandi pore turi kumwe ukomere si sawa